kalau minta lagi nanti keluar lagi. Ayo, kan jaluk lagu apa ngene? Wes sono kon bayar ora, tenang bae. Oh iya, kon bayar ya tenang bae. Oke. Atresnan sejati. Nanti ditunggu. Wis disiapin pirang-pirang pasukan batik kosok. Oh iya dong. Iya. Mas Kriwil jangan lupa ya. Lagune disiapno bae. Hah? Sebotol minuman ya. Wis tenang bae. Ada sebotol minuman. Oke, siap. Iya, heeh. Sugeng Tindak niku Pace Kasino. Nggih, amin. Nggih, matur nuwun. Bunga surganya. Iya. Oke. Berkah barokah. Amin. Tinggal dulu ke apa Ki? Apa bune? Kok gantian ya? Kang Narto. Yang ngene Haji nang mburi bae kan ngene. Ya jajal lah enggak perantau saja. Parah nih, iya parah nih. Ya Mbak Parlia ya ke Papa yang ono nyumbang lagu ditunggu. Ayo. Tresna disekseni oi. Iya. Ngomong-ngomong keren ora disabar lupa lirik. Mending ora sapal. Masa orang mau njaluk dudul, saya kan dudul selawe. Angel. Ya iso pada rundingan di sini. Kelas. Katresnan sejati. Oke, Katresnan Sejati request dari Mbak Sabat Ilano Lawen Mbak. Nah, itu namanya Mbak Demek sing ayu Mbak dewek. Demek.
Sing mentek-mentek Oh, iku we. mentek-mentek, iya. Ini Siapa jenengane sih? bojone gedene jos ya kemarin Iya. juga. Ora terima Orang dia. kaya ya oke. Kayak kandangan Kayak. Kayak Sutono ini. cuman jos doang ki padahal Ya, loh, terus? kemudian aku dijengkangkan. Jeng Kan tega sekali. Tega sekali kan no, Sutono. Terus jangan bodohku jangan Siap yo sih ojo koyo. Lah jalan Oh, kayak gitu. Oke. Katresnan sejati.